Kurunti gwa Meru ni bejete amwe kienda gukungwira ntuku ije bakiaria bari muchine jo mutindo ekuru baba ni bajukitie kanya gaka gwekanira inyana kinya kuria bara bategwatanirite nabo kweja amwe kienda gukirania ntuku ije ya ekuru antigwa nthiguru ne yonthe irari goro indi baja Meru bamikungwira ntuku ya narua. Kikundi cha wajane ambacho tulianzisha mwaka wa 2018 tukaanza safari kama wajane kwa sababu tulitambua ya kwamba tulihitaji kusaidika. Wengi wetu tumepitia mambo mazito na changamoto za ujane. Kaunti Meru tutirimane baria ekuru ntigwa nikenda tukomba kwaraniria tucokanirie migambo tucoke twithire turi na nyanto bakutwira uria tubati cope na maisha yetu nikenda tukaigwa turi no rito na turi kuba ucienda kawaida ja baria bangi itwithirite twi na ntuku njega na tanapu yekuru ni ukari ndongi sana. Tukawa pia na mawakili na wakatusaidia sana kuelewa ya kwamba kama mwananchi tuko na haki ya kurithi mali za bwana zetu ambao waliaga bila kuteswa na bila kudhurumiwa. Ekuru na arua bali na kugwirwa nonto bakuthoma manto amainge muno kuma daktari wa biongo, bakuthoma manto amainge muno kuma kiri mawakili, bakuthoma manto amainge muno kuma kinya bishop na bangiria bangi babainge muno babomba gutwarira muthenya na arua sana, na imetupea tumaini tena kuendelea na maisha, sababu kuna wengi sana walikuwa wanaona wakifiliwa hapo ndio mwisho ya maisha. Na nde message kire ekuru bara batomba ukinyaja na nekuru ntigwa tuli na ntumirie kubera iba interact na bara bakimbere ukinya nikenda bakomba kumenya imbio yongo twatinda kwa enlightened nikenda kinywa atega atigirwa nyuma nontu kambuge ekuru narwo bakumya bena rights inyinge muno na ibanga mwanene na bara bangi ko batebati kuwa bakimena ato